ظاہری اعمال جو نالو ہے، اسلام ظاہری اعمال جو نالو ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان دل میں ہے۔ وہ سرکار پہنچے سینے اقدس سے طرف اشارو فرماؤ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، سرکار فرماؤ تقوی دل میں ہے، پرہیزگاری ایمان دل میں ہے، یعنی سرکار فرماؤ جو ایمان عقیدو سچو ہے انہوں جو ہر عمل قابل قبول ہے، جی دل میں ایمان نہ ہے انہوں جو کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہے، عمل تلیا ہے جنہیں ایمان آئے، ایمان نالوئی سرکار جی محبت جو سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا فرمائن تھا قال سیدنا علی التقوی آیت لا یحلق من اتبع ولا یندم من عمل بها لأن بالتقوی فاز الفائزون وبالمعصیت خسر الخاسرون۔ روایت آئی تا مولا علی مشکل کشا فرمایو تقوی پرہیزگاری، تقوی ایڑی شے تقوی جی اتباع کرنا وارو، تقوی جی اتباع کرنا وارو شخص کریں بے ہلاک نتھیندو، پرہیزگاری تی عمل کرنا وارو کریں بے شرمسار نتھیندو، شوت تقوی مولا علی فرمان تھا شوت تقوی پرہیزگاری کے ذریعے کامیاب ہوں، کامیابی حاصل کرنا ہے، گنہان کے ذریعے خسارے نقصان وارا خسارے نقصان میں پابند تھا، یعنی خسارے نقصان کھان وہی بچی سکے تو جو کو ایمان تقوی پرہیزگاری دل سان نیک عمل کدو ان مومن کے دنیا آخر کامیابی حاصل تھی، ان مومن کے دنیا آخر میں کامیابی حاصل تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن ایمان آندو نیک عمل کیا وہی خسارے نقصان کا بچدا وتواصوا بالحق جن ہک بے کی حق جی وصیت کئی، جن ہک بے کی حق جی وصیت کئی، جن ہک بے کی حق جی نصیحت کئی، خسارے نقصان کا بچن جلا ضروری آہے تا ہک بے کی حق جے طرف نیکی جے طرف وصیت نصیحت کئی بنے۔ اللہ جی رضا خاطر حق وارے دین جے اقامن تے صحیح عمل کرن جی وصیت نصیحت کئی بنے۔ مولا علی مشکل کشا فرمائن تھا ان ابن عبدہ قال علی ابن ابی طالب هل تدری ما حق الطعام قلت وما حقه قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا۔ روایت ہے ابن عباد کا بیان کرے تو مکھ مولا علی مشکل کشا فرمایو مولا علی مشکل کشا فرمایو چھاتو جانے تھو خادے اے بین شین جو حق شائے ما عرض کیو مکھ حق جے بارے میں فرمایو مولا علی فرمایو بسم اللہ پہرا بسم اللہ پڑھی خادو اے اللہ جو شکر ادا کندو رہا پوئے تو چاہو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، پوئے تو چاہو یا اللہ جکو رزقو تو عطا فرمایو انتے تو جو شکر انتے تو جو شکر آئے وتواصوا بالحق یعنی حق یو آہے یعنی حق یو آہے انتے پان بھی عمل کجے بین کے بھی حق جی وصیت نصیحت کجے جی مولا علی فرمائے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خسارے ٹوٹنے کا وہ بچندو جیکو خسارے ٹوٹنے کا وہ بچندو
हिक ॿिए खे हक़ जी वसियत कई वतवासौ बिस्सब्र ऐं सबर कयो सबर जी लुग़वी माना आहे रोके जंहिं पाण खे बुरी ख्वाहिशात बुरे इरादे खां रोकियो जंहिं पाण खे बुरी सोबत बुरे तसव्वुर रोकियो अल्लाह जी आज़माइश ते सबर कयो ऐं शुक्र कयो त अल्लाह ताला उनखे नुक़सान खसारे टोटे खां महफूज़ फरमाईंदो अल्लाह ताला उनखे नुक़सान खां खसारे खां महफूज़ फरमाईंदो उमर फारूक था फरमाए कान उमर वजदना खैरुन ऐशना बिस्सब्र हज़रत उमर फारूक फरमायो असां पंहिंजी बेहतरीन ज़िंदगी सबर सां हासिल कईसीं अल्लाह जी शुक्र सां हासिल कईसीं ऐं मौला अली फरमाइन था काल अली इब्न अबी तालिब अस्सब्रु मिनल ईमान अस्सब्रु मिनल ईमान बिमंज़िलतिर रास मिनल जसद मौला अली फरमायो सबर ईमान में सबर ईमान में वो मकाम रखे थो जेको मकाम जिस्म में मथे जो आहे जेको मकाम जिस्म में मथे जो आहे जहिड़ी तरह जिस्म में मथे जो पूरे जिस्म में मथे जो हिकु बुलंद मकाम आहे सबर जो भी इहो ई मकाम आहे सबर जो इहो ई मकाम आहे वतवासौ बिस्सब्र जन हिक ॿिए खे सबर जी वसियत नसीहत कई यानी खसारे नुक़सान खां उहो ई बचंदो टोटे खां उहो ई बचंदो जन हिक ॿिए खे हक़ जी वसियत कई सबर कयो यानी जेको मोमिन अल्लाह जे आयल इम्तिहान आज़माइश ते सबर और शुक्र कंदो रहंदो इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र उहे मोमिन खसारे टोटे नुक़सान खां बचंदा जन ईमान आंदो उहे अमल सालिह अमल कया जन हिक ॿिए खे हक़ जी वसियत कई सबर कयो उहे मोमिन दुनिया में भी आबाद आहिनि आखिरत में भी आबाद सुभान अल्लाह हाणे ईमानी खिताब थींदो नूरानी खिताब थींदो सुभान अल्लाह अहिड़ो अॼु इस्तक़बाल मुर्शिदन करीमन जो नारन सां कयो त बातिल हेली वञे नारे तकबीर टे दफ़ा अल्लाहु अकबर चओ नारे तकबीर या सदा बुलंद कयो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या सदा झलकार सां हुई हाणे अल्लाहु अकबर जी सदा खे अहिड़ो बुलंद कयो जो असां जा आवाज़ अल्लाह जे करम सां दिल्ली में पहुचन त सरकार जा सच्चा गुलाम सच्चा तौहीदी अल्लाह करण वारा मुजाहिद पाकिस्तान में मौजूद आहिनि नारे तकबीर ललकार सा चओ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ए हिंदुस्तान वारा तो वट चाहे राम असां वट चाहे अल्लाह
اللہ اکبر توڑ شاید رام رانا ازاور شاید لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ سب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول نعرہ رسالت سب جو یا رسول اللہ یا حبیب نعرہ رسالت سیدی مرشدی سب جو یا نبی 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 سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں نہ ہو جائے عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول زندگی فضول زندگی فضول غلام یہ رسول میں موت بھی قبول موت بھی قبول موت بھی قبول نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول زندگی فضول نعرے تحقیق حق جار یا جو آواز بلند کیوں تاکہ ناصب نہ خبر پے وہ چمندان وہ الزام ہردان صرف آسا مولا علی مشکل کشا جو نارو ہارو اے ناصبی اے خارجی اسا سچا حیدر جا غلام آہوں حیدر جے بچڑے جا غلام آہوں پر ہے وہ اللہ جو کامل اکمل ولیہ جائیں اسا کے سرکار جے عشق میں رنگیو بھی آہے تا اہل بیت جے عشق میں رنگیو بھی آہے صحابہ کرام جے عشق میں رنگیو بھی آہے سبحان اللہ سبحان اللہ پر آسان حیدریہ چھایوں حیدریہ صدیق کو حیدر جو حیدر صدیق جو صدیق سب چاو صدیق کو حیدر جو حیدر صدیق جو فاروق حیدر جو فاروق حیدر جو حیدر فاروق جو عثمان غنی حیدر جو حیدر عثمان غنی جو سبحان اللہ رحماؤ بینہم پان میں کھیرو خندر ہویا لانتی تو چھوٹو اعتراض کرے اسامے صحابہ جو اسامے سرکار جے عشق جو رنگ بھی ملا دو صحابہ جے عشق جو رنگ بھی ملا دو تعال بیت ابہار تمام کربلا وارن جے عشق جو رنگ بھی ملا دو سبحان اللہ جو صدیق بھی اساجو فاروق بھی اساجو عثمان بھی اساجو مولا علی بھی اساجو امام حسن مجتبی بھی اساجو امام حسین علی مقام بھی اساجو امام حسین علی مقام ہاں اوہ نارو لگا دو مکھے چمن جی ضرورت ہے اوہ نارو لگا دو یہ جو کو پاوران مولا علی جی نارے میں یہ قدرتی طاقت ہے یہ قدرتی طاقت ماتاں کے چوندم بھی دسو ہے کبے یہ ہے مولا علی جی سچی محبت یہ انہاں مومنن جی دل میں اللہ تعالی پان وجی شڑیا نعرہ حیدری
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی ہتے جنگ جو اعلان تھے ہتے جنگ جو اعلان تھے ہندوستان شاہ دہلی شاہ مولا علی جو سچا غلام ہے سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ جو سچا غلام سچا پاکستانی اگر تے جنگ جو اعلان سبحان اللہ ہتے جنگ جو اعلان اشارو مرشدن کریمن جو تاسا جو قدم اج کم برچی زمین دے ہوں خدا جو قدم اسا جو دہلی میں ہوں دو سبحان اللہ بے شک نعرہ حیدری نعرہ حیدری دم 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 علی مولا علی جو نارو مولا علی جو نارو مستقل جیلا خارج جیلا ناس بن جیلا میزائل تھی ایٹم بم تھی مولا علی سرکار فرمائے تمام صحابہ جو عقیدو مولا علی نعرے مومن منافق جی خبر بو دیا مولا علی جو میدان محفل ہنگو خبر بو دیا مومن کہڑو منافق کہڑو مولا علی مولا علی نعرے عاشقان جو دلیو تھری بوریون مولا علی نعرے منافق خارج جا ناصب جا بھری بودا سب جو نعرہ حیدری دام 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 علی مرشد حسین رہبر حسین سرکار تائیں کہیں پہنچایو پانچے کامل مرشد سرکار تائیں کہیں پہنچایو جو مرشد کامل پہنچایو سرکار تائیں کہیں پہنچایو جو پانچے مرشد پہنچایو صدیق تائیں کہیں پہنچایو پانچے مرشد پہنچایو فاروق تائیں عثمان تائیں مولا علی تائیں کہیں پہنچایو پانچے پیر کامل پہنچایو بویو بھی جمع کربلا وارا کربلا وارا جو اسا کربلا وارن جائو کربلا وارن تائیں پہنچایو جو پانچے کامل مرشد پانچے کامل اکمل جو مرشد پہنچایو امام حسن امام حسین دلوارے کنیکشن تمام آل بیت اتحار کنیکشن مضبوط کرے چھڑیو آئے پانچے مرشد اکمل کرے چھڑیو مرشد حسین اوہ نارو جو پاکستان جو زندہ پاکستان جو زندہ پاکستان بسا جو پیاروں پاکستان زندہ الحمدللہ دنیا وارا تائیں نسم سچا پاکستانی آہیں یہ سمجھ تاسا سچا پاکستانی آہیں اگر کوئڑو وقت آیو تاسا جا قدم پوچھتے نہودا ملک جلائے پانجی جان بھی قربان کرنا سے پجا بچہ مال ملک قربان
قربان کا داؤ قربان کا داؤ